خب درود و عرض احترامات هموطنای عزیز، بینندگان. امیدوارم که یکی شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشه. امروز میگیم که سرلوحه نوشتگی هستم، شاید یک عجیب باشه. خون رو با خون میشوان. البته که واقعی بگیم این چیز درست است. در اصل بگیم که ما خلق ها هم خیلی عادت داریم در یک خوبی 10 خوبی، در یک گندگی 10 گندگی در جوش. از این 3 سال پیش عیناً این همین روز و همین ساعتی که من با شما گپ زده ایستادم، با خدا رحمتی برادرم صحبت داشتم. بعداً با صحبت کرده بودم. ما عیناً نمی وقت صحبت داشتیم. ای خونم خیلی برآمدم، همراهش صحبت کرده بگیم که در بلین سبت رفتم و عیناً همین روز و همین بگه بگیم که 31 اوگوست ساعتای با وقتی ما 4 بود 5 بود خبر ناخوش اومد که برادر از دنیا گذشت. اکد. خب اول بیر ما در باره اکا کمی معلومات بگیریم. بعضی انسان ها با اکاوشون بسیار جنگ میکنن. شاید من هم در جوانی بگیم بسیار بگیم جنگ میکردم. شاید بگیم باید این چیزا بدک به این چیز نمیشه. اما ببینین دوستای عزیزم، اکا کیست؟ اکا اولین انسانی که در زندگی اگر تا دودر باشه، اکا اولین انسانی محافظی است در کوچه ها، در همه جا. اولین انسانی که دوی ما از دست میگیره میگرده در کوچه ها اکا هست. و اولین استادی که برای تو آبوزی یاد میته، کوچه گردی یاد میته و کمتر کلانتر شدن باید زدن یاد میته، جنگ میدرونه کوچوده و از هر یک دستاوردی تا اکا مثل پدر بگیم خیلی فخر میکنه. این اکا هست. و همین خیلی بگیم که اولین استادی ما، اولین انسانی که در حیات مرا آبوزی را یاد دادگی است. در راه گشتنم دستام گرفته تایتا پاپا گفته گرداندگی است. اولین انسانی که از پشت ما جنگ کردگی هست. اولین انسانی که از پشت ما جنگ کرده، از بنیاش خون ریختگی است، زدگی است. همه خیلی اولین انسانی که در همه جا بگیم قناعت و حمایه ما بود، این اکم بود و تا آخران همون لحظه ای که بگیم که از دنیا گذشت حمایه ما بود. اکم 1976 سال تولدش بود. یعنی از من بگیم که 9 سال کلام بود. در 45 سالگیش قاتلان بگیم که حکومت امام علی رحمان به قتل رساند.
البته که نپروندن بگیم زده نکشتن بگیم اکی ما سال 2000 یک صدمه بگیم که 2000 بود 2001 بود هم خیلی همین سالا بود انیق سالش در خاطرم نیست در یک صدمه گرفتار شده بود خدا رحمتی صدمه شده بود لخکیاش دریدگی بود و بگیم که جراحی لخ که میگن که با روسیه ما هوا کشد و 2 بار جراحی اونجا داشت خدا رحمتی برای او کاری وزمین یعنی که چیز کرونا کاری وزمین میگو میباشی کرونا برای او را همون یک دیگر اجل بود از روزی که کرونا اومد باور کنین من او را در یک خونه محکم کردم و حتی که خانگی ها را برای پیش او در آمدن دیزینفکسیا میکردن خودشون باید پیشش میدرآمدن خونچه او دا کسی نمیدرآمد کامنته او دا برای اون که من میدانستم اگر او را کرونا بقپه اون انسان بگیم همون لخ کسل است کرونا اصلا از نفس میگیره دیگر هیچی فایده نمیکنه و در همین حالت 1-2 برادر از خوجند 1-2 برادر دیگر از مسچو و 1-2 برادر دیگر از ختلان که من همه او را تمام اهل اولاد اجداد گلک چولک همه او را همش من ادرسوش جمع کردگی دارم کی هستن کی نیستن اون حجت پوبلیکاسیا نداره برای که برای من لازم است برای شما نه من قطعی اونو حساب کتاب دارم و در همین حالت نخوب آمدن اکی مرا عدل کشی سر کردن و من هم برادر خوجندی قطعی صحبت کردم تلفنی گفتم که برادری عزیزم این انسان کسل است لخکیاش اگر یک چی شود در خونش جواب میگین این کاری میده نیست شاید شما مرا از دور بشناسین از نزدیک نه برای اون که من بسیار در خیلی انسانی خطا هستم و پس نیستم در این چیزا این مسئله را سخت میگیرم و برادر خوجندی با برادر مسچویی که کارگر ارگان بدن هموطنو با سر من تبسم کرده میخوایم یک کت زندمون نداخی نمور داخی خی بیا ده اینجا با بیا من گفتم برادر تا شوخی نفهمی کره مسئله ما و تا قیامت میروه احتیاط که و بگیم که همون کترمگی خیچونه کردن و او برادر مسچوی دیگر هم باشه کارگری ارگان و هم دیگه هم کترمگی خیچونه کردن و ایره 2-3 بار به عدل بردن از این طرف برده از اون طرف بگیم که همون کسله هم خیلی سر دادن و زده بدین و در آخر مرا گفت که زدن مرا نمی گفت زدن نه که آخر دا گفت 1-2-3 روز همون پیش از همون مرگش و گفت که زدن مرا و 1-2 بچه دیگه از واسه خدمون و هر یک تایو فامیلیا نام اسم جسم فرزندات زنهات
отат, очат, акат, додарат, хоҳарат, апат, бовар кунед, ҳар яктатон дар дасти ман ҳастед. ҳар яктатон. Ин ягон ҷои пинҳонӣ надорад. бигем ҳамин хел коронавирус гирифтор кардан. дигар тамоми кора кардем, фоида накард. оқибаташ бо тамоми дору дармон тонистем як 4 моҳ аст, 3 моҳ аст, 4 моҳ, 5 моҳ будам бигем биқапемаш. он дору дармонҳое ки истифода бурдем оча Эмомалӣ да бигем апа Эмомалӣ да истифода бурдаги дору дармонҳо буд. яъне қиматтарин доруҳоро бигем барои ҳамон чӣ кардан истифода бурдем. ӯ дигар лёфикиҳо худаш касал буд ва ба зарби ҳамон дору дармон мегашт худаш. ва бигем ки ҳамин рӯз ҳамин бега айнан соатҳои 3-4 вақти мо буд. шояд 6-7 вақти Тоҷикистон буд ки азбаски мо 3 соат фарқ мекунем. ки бародарам аз олам гузашт ва хабараш омад. ва айнан нами кӯчаи поёнгида будам. мӯзи гузаштам ам кӯчара. аз боло аз ӯ тараф омад иста будам. ки занги телефон шид. гуфта намихел аст. албатта ки ҳар як инсон мебарад. яъне аммо як инсона ба маргиш сабаб мешавад. инсонҳо аст. ва ба азами гуфтагии ман ба ӯ инсонҳо ки одами касал аст, ира коронавирус биқапа, яъне и қиин даст табобатшавиш. ва ба азами ҳамаи ҳамон боз ҳамон бародарҳое ки будан дар амният кор мекарданд, бисёр як ба лаҳни тунд, ба як издеваться, биёдя, мехоҳем намурдакот, биёдя, инҷа биё. ман ба ҳамон бародарҳо гуфтанӣ ҳастам, ба ҳамон бародарҳое ки яъне ҳамин корҳоро хусусан дар сари оилаҳои мо омаден, иҷозат доден худотона ва ин корҳоро карден. бародарҳои азизам, хуна бо хун мешавад. ман ҳеҷ ягон инсоне ки дар ҳаққи ман хиёнат карда боша беасос мо ӯро бахшидаги одам нестам. бахшанда ягона худо аст. агар ки чизе бахшиш мехоҳем пурсен аз кори кардаҳотон ва аз ҳамон чизҳотон, танҳо аз худо бахшиш пурсед. ва ман касеро бахшидагӣ нестам. агар ман дар касе ҷиноят карда бошам дар ҳаққаш, ва мегӯям ки касе маро набахшед, барои он ки ин принсипи зиндагии ман айнан ҳамин аст, нобахшидан. ва ман бигем атрофҳошам ҳама хел тарбия кардагӣ ҳастам ки фарзандҳошам, акама дигарошам ки набояд чизе бахшида шавад. набояд чизе бахшида шавад. албатта ки қотили падари шумо ҳаст ва ҳар якта онҳоро мешиносанд. ин бояд бигем ки яъне шумо бояд ира қатл кунед. любой способ қатл. барои ҳамо ӯ бародарое ки ё оянда боз ҳамин хел чизҳода даст заданӣ ҳастен аз пушти намедонам
امام باشه یا از پشت دیگر باشه، این مهم نیست از پشت کی شما کار میکنید. و بدون که همه وقت بگیم این حد حرکت شما به جواب نمیمونه. هر کاری کردین 10 برابر در جاش جواب خواهیم گرفت. تا اون وقتی که من زنده ام و بدون اینکه هر یک تا انسان هایی که در این کار اشتراک کردن، شرکت داشتن، فرمان دادن و غیره ها و غیره ها، بگیم که همچنان جواب میگیریم. مرگ با مرگ، خونه با خون میشون. من کسی را بخشیدنی هم نیستم و بخشیدگی هم نیستم. اگر کدامی که سمنیوت صدا را گفتی همون روز ها، میتونین برین از تاریخ زندگی خوردی من از قشلاق من معلومات بگیرین با همین سوهایی که من کسی را بخشیدگی هستم. گفتگی سبب ده، همون سوال ده از قشلاق ما میتونین جواب بگیرین. البته کلخوز میرعلی محمد علی 10,000 کمر واسه، یعنی ارالش میگن، زر کمرش میگن. در اصل ده تقسیم است اما یک تا میگنش، ارال میگن. میرم 10,000 کمر میتونین از اونجا معلومات بگیرین، یکون مشکلی نداره. مگه اینکه همون قصه های جوانی مرا در همونجا بکنن. من میده بدگیم ده صنف های ده یک میخوندگیم ده اون انسان هایی که در آیله های ما خیانت کرد یا نمیدونم زوری کرده بود، زده بود کدامی را. و بابای محمود میگفتن، یک تا داملا محمود میگفتن، بگیم بسر یا چای ما را تیاق پرتفتگی است. تیاق قطعی بگیم که ما پرتفتگی تیاق شماده در دست یا چای ما مصفیدان تیاقشون آهن داشت کنو کشن، همین دستش ده زدگیم تا از دستش خون ریختگی است. میتونین از تاریخ های زندگی او بعد چند سال از بین گذشتن چی ها شد تقدیرش، آیا ما بخشیده بدم. همین سوال ها دا میتونین که در همون من در خصلت من میتونین جواب از همون قشلاق من میتونین بگیرین که خب درباره بخشیدن نبخشیدن یعنی همین چیز. البته من کسی را نمیبخشم، هیچ وقت نمیبخشم. اون انسانی که خیانت در آیله من میکنه، در اولادی من، هر خیانت باشه ما او را 10 برابرش میگردانم. با بگیم خیانت میکردگی انسان برای اما منم کوشش میکنم که در آیله کسی خیانت نکنم. اما برای چی؟ برای که میدونم за поведение надо, за слова надо отвечать. ما را همه خیلی بگیم که تربیه کردگی است. خلاص کلام همون برادرایی که در امنیت کار میکردین و غیره ها میکردین و آخران نهی در چیکالسکی کار میکردگیتون در یادل اومدین صاحب خانه را مجبور کردین که او چای مر از خونه بخیزونه بگیم در کوچه مونه. خلاصی پویدینی هایی که شما در حق اویله ما میکنین هر یک کار و بدون اینکه آینده قطعی زن گلگ یا چوتون در کوچه زندگی میکنین. специально کوچه در لاگر برای شما открытий لاگر ساز میکنم که در اونجا زندگی کنین. و هموطنای عزیزم و چیز دیگر شما باید همه وقت بدونین که دشمن یا که یک انسانی که خیانت به یک انسان میکنه فردا همون
грубо бигум жопайхича бо номи тоҷик буданаш ё миллати тоҷик буданаш ё узбак душмани тоҷик будан мехоҳад жопаша закрит кунане ки и хел нест. Албатта ки ман дар инҷа нагуфта истодам кулли миллати тоҷик аст, аммо инсонҳое ҳастанд. Барои ман миллат ё фарқ надорад кӣ аст кӣ нест, қалиқ аст лаққай аст, ҳар инсоне ки бошад албатта хуна бо хун мешавад. ҳар як коре ки шумо дар ҳаққи оилаи мо кардем, мо ку дар сиёсатем ва ман метонистам ки бирам ман як камтарак безбашини инсон ҳастам. Любой кор ай дастам мекунанда. Ман хеле задни ход надорам да, хеле тарс туридан чӣ мешавад, зиндон мешавам ё дор мекашанд ё мара мекишанд. Ман хеле чизҳоро аслан бигем фикрша намекунам. Значит кадан дар кор аст ман мекунам, қасд гирифтан дар кор аст ман мекунам қасда. ман метонистам дар авлодои Имом Али залал расонам ё дар авлодои дигар мансабдорош, ҳатто ки баъзе як мансабдор аст фарзандаш бисёр бигем қатим салом алейк аст, баъзан ҳолатҳо салом алейк мекунад. Мансаб дорад дар Тоҷикистон, фарзандаш дар Аврупо аст, қатима салом алейк аст, гарчанд дурам боша ози рафтагӣ аст, дур аст, як вақтҳо дар инҷа буд. ман ҳами хеле бачарам хеле мардака дӯст медорам. Медонем барои чӣ? Барое ки мега ки ака ту дар сиёсатӣ, ӯ дар сиёсат ҳастанд. Фақат сиёсата ба ҳамон фаҳшу фоҳишагӣ табдил натен, қасдгириву ҷангкуниву ва ғайро. Рақобат кунен, оштон шаванд. Ман дар сиёсат нестам, кори ма дар дигар чиз аст. Ман дар рӯчи соҳаи худам рақобат мекунам. яъне ки ӯ мардбача аст ва мефаҳмад, бигем дуруст дарк мекунад ин чиз. Барои ҳамо бигем хулоса он инсонҳое ки биден ҳамо бародаро дига муҳим нест номотона бигирем, фамилия, адресҳои хонатона, барои он ки намехоҳам нороҳат шаванд ҳамсояҳотон ё шуморо мешинохтагӣ инсонҳо нороҳат шаванду дила шаванд. Барои ҳамо бигем ки худотон медонед киҳо буден ва ҳар яктатона соату минут вақт соат фарзандотон қатъи ҳар яктатон падназорат ҳастем. Максимально то тавоноӣ дорам ки ҳар яктатона бигем назорат мекунам, куҷо мерен, куҷо меоен ва чанд бача дорен, чанд зан дорен, ҳаматона арӯсат дар куҷо зиндагӣ мекунад, кадом вақтҳо пеши арӯсат меравӣ бо зани оим мегӯӣ ку оимат пинҳонӣ ва ҳар яктаю зери назорат аст бародарам, ҳар якташ максимал дараҷа. Вақти соат шид ва ман ин гапа барои миллат мегӯм. Ман онҳоро ҳар коре кардам накардам, и ҷиноят нест. Яъне ман қасди хидма, қасди ҷони бародарма аз онҳо мегирам. ина кадоме ки ҷиноят мега, намедонам қонун мега, қонуна вайронкардӣ мега, и конститутсия ҳаст, ма ӯ инсона дар бари ҳамиё меорам, куш мекунам ва бигем ки дар бари ҳамиё. барои ҳамо ин масъалаҳое ки бигем инсонҳое ки қатли фарзанди шумо дар даст дорад, қатли падари шумо дар даст доранд, инсонҳое ҳастанд, ино кулли миллата ташкил наметаванд. Ино як ангушшумор, шояд як 1000 нафар ё намедонам 800 нафар бошад ё 10,000 3000 нафар ҳастанд максимум. ва ино бояд аз нигоҳи ман дар дасти ҳамон ҷабрдидаҳо дода шавад ва худи ҳамон ҷабрдидаҳо инора ба ҳамон таби дили худшон суд кунад. ман ҳамин хеле назар дорам ва агар оянда ҳам агар ман сари қудрат омадам, инора максимал дараҷа бигем ҳар якташа дар дасти ҷабрдидаҳо метам. ҷабрдида мебахшаш, бибахшаш, кореш нест, намебахшаш. яъне ки ҳақ бояд дар ҳақдор бирава бираса.
агар тамоми дунё як шаванд болои ман бихезанд ҳақм аст ҳақ мегирам, яъне хуни акама ва ҷони акама ман ҳеҷ вақт намебахшам. агар дар ин чиз 100 кас даст дошта боша ва наму 100 каса бигем ки пеши акам роиш мекунам. ин открита аст, ошкор ҳаст, пинҳон нест ин чиз. ман инро ошкор мегӯям. барои ҳар як инсонҳое ки биден бародаро дар ҳамин кор даст доштем, дар ҳамин кашокаш даст доштем, бигем ки ай наздик шуморо диданда бисёр хурсанд ҳастам ва шабу рӯз орзу ва интизори ира дорам ки кай ҳамон рӯз шававу мара эмомалӣ дига оқа интерес нанест. ростша мегӯям, эмомалӣ дига оқа интерес нанест, ман ира ростша мегӯям. барои ман шумо интереснатар аз эмомалӣ ҳастем ки ман интизори ҳамон рӯзе ҳастам ки ман шуморо просто яктамта биёраму вақатитон ҳисобу китоби худмона бикунем, то ки аз ин дунё бигем ки байни ману ту қарздорӣ намона. мехоҳем ки аз ин дунё ману ту қарзомона соф кунем, байни худо монда. ва ин чиз ҳатман хоҳад шиду рӯз. ба ҳар ҳол бигем ки бале, дигар бародари мо ба як арвоҳе бигем рӯҳе табдил аст ва доимо дар хоб медроя, гап мезана, қати мешина ва аз ҳамаиш ки то охир бармегирад, корта то охир бар. ва вақтҳои охирам ӯ мехост бигем муҷ ошкор мехост видео кунад дохили Тоҷикистон. мегуфтам не нак ҳамун як бор ду бор бурдан ғамш додан, ӯ мехост ошкор видео кунад. мегуфтам нак намехоҳад дӯстои азизам. ба ҳар ҳол бигем ки агар боз як бори дига агар шанс таваллуд шидан мебуд агар дар ин дунё, боз мехостам ки акамакай мабошад. ҳамин инсон, ҳамин намуд, ҳамин характер, ҳамин рафтораш мехоҳам ки ҳамин бори дигар акам агар иҷозат мебуд як бори дига боз таваллуд шида якҷоя калон мешидем. аммо тақдирҳоро бибинем ки ин зиндагие ки Эмомалӣ Раҳмон болои сари ин миллат овард, дар ба дар кардани ин миллат, мо аз на танҳо мо, балки ҳар яктаи шумо ҳам аз дидори ака, додар, фарзанд байни падар сер нестед. ва ҳамчунонам ки мо ҳам ҳамин хел мисли шумо вори бисёр солҳо бигем зиндагӣ ҷидо мекард. ӯ дар Россия, ма дар Тоҷикистон, ӯ дар Тоҷикистон, ма дар Қазоқистон. бигем бисёр бигем зиндагӣ моро ҷидо мекард аз дидор. барои ҳамон на он қадар мо аз дидори якдигар бигем сер будем. ва ин чиза баъд аз гум карданат мефаҳмӣ, шояд дарк мекунӣ ва шумо ҳам ин чизҳоро баъдан дарк мекунем ки аз дидори якдигар сер шида натонистем. бо якдигар шишта гап зада, мисол ҳар ҳафтае бигем як хӯроки болаззат када, ака додар шишта хӯрок хӯрда, чахчах када, яъне аксари ҳавасҳои зиндагии акаву додарира бо сиёсати ғалати Эмомалӣ Раҳмон аз ин миллат гирифт ва аз он ҷумла қатори ҳамин миллат бигем аз мо ҳам гирифт. мутаассифона
البته در این چیز بیشتر خیلی اشتباهی بگیم مردم هست، باوری مردم هست، باوری مردم با فردای خوب. دیگر دوستای عزیزم صحبت زیاد کردنی نیستم، یعنی فقط همون دوستایی که دوست میگم همون هموطنایی که در همین کارو دست داشتین انجام دادن این کارو را انتظار باشین ما و شما یه روز بگیم که حتما. من میگم که امام علی برای من اونقدر اینترسی نداره که اون اینترسی که شما دارین ما و شما یک دیگر را یک از پیش میبینیم. البته که چیز خواهد شد و ما و شما حتما بگیم که وا خواهیم خورد و حساب و کتاب خواهیم کرد بین یک دیگر. برای ما دوستای عزیزم دیگر سلامت باشه. ما تنها با انتظاری تمام همین نفس های کشیده ای منم برای همون است که تا همون روز روم رسم و همون انسان ها را بگیم که ببینم یک بار و حساب کتاب. و اگر که مرده موندم قیامت میگین که اگر همون قیامت گفتگیتون باشه او دنیای گفتگیتون باشه و من شما رو در او دنیا انتظار میشم. اگر پیشتر از من رفته موندین بعد مردن از قفاتون میام در او جمع حساب کتاب میکنیم. من حساب کتاب ما نه در این دنیا میمانم نه در او دنیا اگر باشه. یعنی که این چیز راست این نفسیده هر یک انسان بگیم که باید بدونه و هر آدمی که خوبی کرد البته که هم در این دنیا هم در او دنیا خوبیش میکنه. هر انسانی که بدی کرد هم در این دنیا هم در او دنیا بدیش میکنه. برای ما خونه با خون میشوند دیگه چیز قطعی ششته نمیشه. برادرایی که بگیم در این چیزها سهم داشتین از تمام قانون ها و از تمام وکالت های خدمتی خود بیرون شدین و این کارا را انجام دادین انتظار باشید. دیگر یگان جای قطعی شما بحث کردن هوای سخن کردن نیست. حرکت با حرکت جواب میده، یعنی که جواب حرکت است، فقط از پیش میشه. باقی پدرود تو با درودهای دیگر دوستای عزیزم. فقط امروز یک همون روزی بود بگیم روزی که آخران روزی که با برادرم صحبت داشتم یاد کردم امروز یک گپ زدم. یگان موضوع مهمم نبود. دیگه سلامت باشین دوستای عزیزم.